Andi mwiri jwanto murume wokuru bwa gatigati juithirito mundene jwa mpempe nturene rwarene mara ukirikana ati mtuju haraithirwo mwanka gukwani antu bate kumenyeka mtuju huro kumenyekana ta Leighton Mureithi mwiri jwae juithirirwo ni akariru ukiriro narua na kuririkana narari na mutugo jo wamba na ati aramburirwe goro kuma sibitari nare haratungatairwo maranda jaibanga jara hate mangini antoka iri bate kumenyeka Mate Mugambi na atituije Othenya we munthi aturi bantu arwareni mbari cia magutuni kirige cigombunge kia marabara raukira mariga na nkinya magegania bakuona mwiri wa muthako umwe uri mubithirie bantu agwitwa gitueku rutererwa njira rukirirwa muthenya we munthi niyo ndadiete skulu kwila nsenga no kanda gwe kwe mtu mola geleage tuekunda ugatatigambye nkeja ndarira gwekirwa muukoni ona tikanda amona neke muuko nkona mtu aloko uke muukoni twetera twegwa ni muragiria area ya gitueku na njomba kwereja nguru kia nundu ntikomenya aragirwo ki no lakini no katukwebuja ngogu arai mwamba riu tutukomenya na atakuri kuringana na aturi baba muthako uyu urokwirikana no okurwa miaka 32 ethirwe auragiritwe mundani umwe gatereka njira na batiregua akana bamenya barabara thagikariru kana bamenya akagita kararira karikaga menya na alamu hospitali ikoro thaiko mna jiere na ikarete hospitali meri ile ikoro ni arejire riu nikatwara kwa kwana mbisa rukiri muteme kuguru ndegwe takarambire kuma sibitali angali ai muliange ntamenyani mwamba abaterie kwedwa kedwa ratendete mawabu gutebungi alinkirurwa tonyiyanyinye ntheto ino ni kujiritwe Injacinta Mbaika ura nwe murugamiri wa mabicha bochonkoni kuma kirigi chigombunge kia Mara. Leo kama saa 3:30 asubuhi tumepata ripoti ya kwamba iko kijana ameuawa mahali inaitwa Kiroho sublocation. Ndio tukakuja tukapata ukweli kijana ameuawa, anaitwa Leighton Mureithi, kijana wa miaka 32 years. Alikuwa pia amechomwa kiasi. Ndio tunaendelea na investigation, tutapata wenye kumuua. Hatujajua alichomwa saa ngapi, tumepata tu alichomwa. Tujajua ni usiku ama ni asubuhi. Ndio tunaendelea na investigation. Aturi baba bageciragiria moto ti kwithirwa ari mwamba bariuga wamba ntore arwareni bugutabarikia bakirombaga mabicha bokaria kuringagaria nganturani enu kenda kunyiyanyia uragaragi nturani enu kwina mbona murona kwa nyomba ikwairwe ni athire stove na into byako bya gwako nganda agitire alafu kanda ariganirwe ntingite nyomba kijanderea bigwitwa security nene nkanelo ya kwigana koguo kono ndu itendeka kutina uikali wa kungana nonto ingire mo maunto mairoro tuko murenya tukona nguko gaikiwa murenya leu kwena maovu maingi muno na mburi kiagwa leu lemwe mtu atemenya no wajukia no kamtu akona agentu gukiola lugo no temenya ku report nonto ingi otio watetora wajukia kiripotera Wero TV kuma gichigombunge kia Mara mbita wa Mate Mugambi.